I pozdrav ljudi. Ovo je moja druga epizoda. Igrat ćemo Minecraft Skywars, evo. Prvi put na ovom kanalu, znači. Prvi put Skywars je nešto. Ne, drugi. Super. Sad mi još ne. Super. Oče. Čekam malo. Evo moj novi skin, jel? Jo. Neće dobro, ajde idemo iz početka ući. Block launcher. I snimač bio je da Five Nights at Freddy's i otvaranje blokova. Znači lake blokovi. Snimat ću lake blokove. Evo ovo ću se ugasiti. Lol. Ovo je tako super. Evo ga napokon. Idemo. Kituri to. Što bi gledaš? Tebe ću majte. Nemoj mene da tučiš. A vidite, tu install gaming. Evo, ja sam install gaming. Next. Yeah. Svi častovi za mene. Chess player odmah. Yeah. Come to Shiba. Come to sleđa rokne. Jesi ti to? O ne. Čekaj, di sam je bilo? Evo tu sam bio. Kome Shiba? A da, to su ovi čiteri, da. Ne može to biti čitere. Zato što budu nevidljivi, pa ne znate, da si ja udaram uvijek na sunce. Uzeli smo tam pakit. Evo vidite, ovo vam je cheater tu. Nije fair, evo još jedan cheater. A nije fair stvarno. Vidi, možda da mi je zalagovalo. Dobro. Vidi ja to da pustio prosto. Nice. Ja moram prije s njih da padne. Tako je. Odmah razvaljotka. Vidite ovo ljudi. Hello. Ja sam već upašao neki čovjek došao. Biti ajde dobro. To mi traša. Hello, massacre. Što treba? Evo tu da polja kapica. Juhu, polja kapica. Čekajte, da vam to treba? Ne treba mi piletina. Ljudi, to je moja dosadna sestra pored mene upravo. Tuti. Šta je ovaj radio? Čekaj, nama se briđa do njega. Idemo za brzinu svjetlosti. Evo, brzo. Revanš. Hajde, brže, Hufe, movie. Što je ovaj napravio? Aha, tentekit, da. Hello, everybody. Ok, nećemo se.
riskirati, jel? Traveling much. Ajme. Kako ovaj čovjek to sve razvoj? Nikad nisam vidio takvu budalu, moram priznati. Jel razvali, a nije 4. Uopće. Da probam skoditi. Ajde, probat ćemo, šta bude. Uspjela ga. Šta je ovaj radio? Svi piletine. Šta si toliko zapela kod piletine više? Traveling. Vidi koliko. Ej, dobra, ajde uzeti ovu kocke, ajde. Idemo grude napraviti. Grudice. Snove. Šta bi se mogli napraviti? Crafting table. Hle. Čekaj, idemo se napraviti kramp jedan. Nisam kramp napraviti. Ovo stranje napravio. Znam najjače oružje. Sad ćemo ga napraviti. Šaval. Idemo uzeti šaval. Sad ćemo napraviti samo bojstvo. Idemo se ubiti. I odite sve stvari. Ne vodu. Jel? Sad ću tu vodu normalno. Želim sadu. Idemo se kupati. Njegović. Dobro, dosta je bilo pušteno s krovnom bazenu. Čekaj, možemo to baciti ovaki blak. Dobro. Ok. Felt. Pa dobro, nema veze. I ljudi, još malo pa bi to bilo to. Ajde idemo otvarati laki blokovi. Červali falling much. April, May and June. July, August, September. Još samo ove kožne stvari. To sam ja sve to pisao. Ali u biti ja uvijek dobijem nesrećno, jel? Diamond. Imam carrot. Koliko diamond. Ovo je najjače. Idemo. A vidite mog diamond. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali. Gledajte ga stalno na YouTube. Najbolji je.